namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhleta yakhe la S2 Hagiazo la. Yeah, of course, kakulungizwa ta competition. Yeah, emdeni makumu hita yakhe expose papa Rhulani again. More information manjini. Yeah, so in relation to this very I'm showing previously I could roll show swa competition ya Hagiazo la mina ni twa swi nga ri fair. Ani twa swi ri unfair leswi competition ya kha endlisiwa xiswona and stuff like that mayona mhaka leyiwa. However, yeah, later that day very well, yeah, Hagiazo ni vonise ku va ku na the changes. Ni vonise ku va ku na the changes in terms of this competition because he posted, once this competition will not include influencers. As you can see kwala, so kuta kuna competition vele nga ta kha yi ri kona vele hi Wednesday. So competition leyi kuta nga na the influencers. Anyone with less than 10k followers will be allowed to join, as you can see kwala. So I was like, okay, you know what I'm speaking, you know what talking, Hagiazo know what talking. So mhaka lo mhaka kahle swinene loko swi va that way ku swilo I've separated, and the benchmark ya kona se setiwini, as you can see kwala, so it's 10k. Leyi nga ta ku yi fairly good hi mina yi setiwini benchmark ya leswi ya loko swi nga va kahle going forward swi hamba swi ndisiwa leswi Hagiazo hala tlhela ku na lava nga na followers to tala, and then hala kun'wana ku va ku ri na lava vo ka va nga tivekiki. I wish a ku ri na a bigger team leyi nga ta kota ku swi tiva ku lava va tiveka lava va tiveki and stuff like that. So ha ri kwala Master T competition leyi yi fambe xinjhani hi ngo vheta yi update hi yona. Yeah, because the results ti kona and stuff like that. Ma yona mhaka leyiwa. So eka number 5 vele a ku ri na this lady. There is a lady, her video is written Mapeu confirming her plastic surgery. All right, that lady, she's coming out on number 5. This is the video. Okay, hey, clap your hands. So hinkwenu ma n'wi tiva hense mina as Master T ni vuri mina loko swilo leswi swi nge tirhi leswi ndiswa swo i munhu loyi ka nkarhi sweswi a nga ku trending. Yeah, hi nga yi paka sweswo after incident leya acid na ni nhwanyana loyi a nga cheliwe acid hinkwenu ma n'wi tiva. Inani leyi a yimangi kahle laya ni vo yi nga na quality kahle ya ma vona. So swi va swi ri xinjhani lero hambi u te hi power ya wena wa hetela yi fika eboni kuma ku munhu i yo ta hi the last minute, and then na loko ni cheka laha video yena laha ya ha ku postiwa hi the last minute and stuff like that. Ma yona mhaka leyiwa. Yeah, so yeah, eka number 4 yi ya ka Chavi CMC. Okay, on the video leyi nga yi chekanga ya Chavi a hi vona ku a ku ndlisa ku yini kwala ka video leya. Ngo zama ku yi cheka ku leya ya Chavi video a yi ndlisa ku because I nga yi chekanga tolo ku a na hi focus ngopfu ka na ka Gagashi ku yi la, so hi ta kota ku va hi cheka leya Chavi la kambe swi endleka swi tlhe swi ni bayisa ku yi like ka ni fanele ni be pause ni yi lava la. Really, yi kumeni. Okay, yeah. Mfundhisi i Chavi CMC ni kumeka bit 2 extension ka Malamulele kambe ni ta numa hi le ka Mudavula kaya. So mali leri ni nga ta ri wina laha ni ya ri tirhisela community le ka Mudavula. Ku na ndyangu wa ka Magukumbe ni ta vula na hi vito va nge vuleli va na toilet ya goji yi tele yi nuhwisa swin'wana swo chaviso. Santa va kumbela ti-chemicals letiya ku va kota ku chela laha swilo leswi va swi kota swi ku manyoro lama ma mbohla mani. Ivi ku va na ndyangu wa mbirhi, ndyangu wa ka Magadzele va fa lama ma vuyisa nhwanyana everyday mpundzu hlika na madyambu a ma vuyeleli. So ni ngo yin'wana ya mali leyi mi nga ta nyika na ma vutisa majala ma ma tisirhelela miri no wa mi nga tisirheleli miri hayi a va mali ya tikondom i mahala tliliniki miri hina hi laha leto xaviwa. So a ni ta kota ku yin'wana ya mali mfundhisi ni teka ni xava tikondom nyika vafana ku hungusa xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS lexi nga tata tiko mfundhisi mi ni twile.
Oh, okay. Slam koka masokisi. Number 3. Number 3. Lay aina vitune, and it's not an influencer, and this is one of the videos lay in komba kushaku. If uri serious and you take our competition serious, you can always go out with something. So for this one, it's written Hagiazo. I won't lie and say I will help more than 2 unprivileged kids, but I will first buy my son a wheelchair. That is coming out on position number 3. This is the video. Okay. Yay! Clap your hands, Bina. Clap your hands, my girl. Clap your hands. Yeah, so that's the only video ka top 5 ya nne nga go ihlayinga huma ka munhu loyi aka nga tivekiki. So mashona it's not all about creativity. Mina ni ku ikaya nete na Hagiazo la. It's not really all about creativity. Loko se fika kwalana power is important, like vi khiti vana va mana mbo vi create swilo swi saseke swinene. Loko ku ri a wona that influencer u tiveka ngopfu swa fika swi va na impact sweswo. Following is very, very important when it comes to this. Nga fika va creative mi nga kuma ku na video tala ti nga fika bata na vo chave la loko ya cheka la bad, since because vanhu lava va na that much influence a va kotanga ku va nghena ka top 5 va va na mhaka lewa. Okay, yeah, let's go. Clap your hands. Okay, Bina is very moody at this moment. So guys, this video, please, this guy that has just said he will buy his son a wheelchair. I understand that maybe the money that you have won won't buy the wheelchair that you want. So, are you gonna do it? Are you gonna do it? Do what? Buy the wheelchair. Okay, now it's your chance to give out. I'm always giving out. But then I can't speak Tonga. To speak in tongue. okay, you want me to share people? The company. Okay. Leshia. Yeah, okay. Yeah, hi. Mana Hagiazo la promised ku should buy a wheelchair for that kid lo mo vona ku la. So munhu ka vona ku mhaka kahle swinene a vona ku tirheni swinene ku swi te tani, like it's very, very good. It's very, very good. Ku va teka mali out of their pocket, va tele ngo vanhu va nga na mali vo ka va nga swi endleki swilo sweswo, so a ni ri va fika va swi endla. So ho vula ku ma swona ku swa swi ri kahle leswi va kha va swi endla and stuff like that. Nga vula ku hayi we highly appreciate them and stuff like that. Even then very, very sick hi nda ya ka number 2. Number 2 kungaba mani handle ka doctor Gaga. Clap your as hands. you can see. I'm screenshot shocked. Ali shocked. Bina, clap your hands. Clap your hands, baby girl. Bina. Very screen to are shocked. Na mina I'm shocked. Gagashi, wow, be man manje ta ki shikuma ko be man. Mina was shocked. Gagashi buene la. What happened? Because we can't check out the phela Gagashi a sheriwini a kha sherona hi vanhu vo fana vo munhu wa mina la. Yeah, sherona hi munhu wa mina la, as you can see Gagashi kwala na sheriwini. Okay, you're gonna post in inyamala ri na swilungheni ku xonga rangana, we can leave it. Gonna post in yi nga nyamalala but a swilungheni a sheriwini la, as you can see. Even ako kwanja ko no I sharing la. I'm not sure nga ku share vanhu vangani, but no I want ku I sharing la and stuff like that. Oh, xa komba xi lexi la. Oh, a xeriwa around ako kwani se yi then competition go roughly 700 people ku hinka nkarhi walowa and stuff like that. So okay ko ku video yana already hi kombini, but I was a bit surprised ku Gagashi nga yi winang this competition. I expected number 1 ku la ntisi, but hi leswo even then very key in the yaka number 1. For the first time, these guys were winner at this position. This goes to Gondolo and Skim Mafenya. Yeah, they came to church recently. Oh, yeah. Okay, let's go and check that video. Ku na Skim Mafenya. Oh, video ko na hi kumini leyo wona ku ndleka yini. Hagiazo la. Mfundisi loko no wina mali leyo ata yi teka na xave n'wana wo
u teka mali wa xavela n'wana n'wantsongo ku xava swo rhangisa a fa xava swo rhangisa mali busy no mbala tiburuku ta mbaha wena laha u vulavula leswi vulavulaka swona hi ku na ku tiva khale ka ni tshama na wena ni ta ku vavisa i nga manyi rhonga ya mina mani Somos fome. Okay. A ku ri combination yin'we yikulukumba ngopfu mos. Okay, na sure the shares la as you can see mo swo 700 and something. So ni nga ku loko ku ri very very hola ku tirhisa analysis nga ku maybe Gagash are slightly ahead in terms of the shares ne nga swi vula tani so hala va winning in terms of the views not the likes as you can see kwala na va winning one so congratulations to them. I did not see this coming around this. I was like, oh okay, this was great. I'm done very sick hi tlhela ka mhaka leya papa Rhulani mi nga ma hleketa previously update na yi kha yi ba munhu very ku hala tsanini and stuff like that, but now hi na more details swa tikomba ku papa Rhulani was wrong here. So kuna video very yi nga postiwa hi Mavisto Ngobeni hi yona hi nga ta hi kha hi landa yona and stuff like that. Ka fa ku tsariwa ku ta vuya musi so hi ta hi kha hi cheka hi vona ku ndleke yini kahle laha. Yeah, I nghena as you can see yale papa Rhulani kha yi performa kwalano ya let's just Papa Rhulani okay then misalo hi luwa a nga biwa hi loyi la hansi loyi la a ri hansi so swi clear ku a ku nga ri na nyimpi yo karhi before hi loyi a ri laha hansi a ri la hi loyi then papa Rhulani leyi yi nga ku performance so hi ta confirm ku a nga ri na nyimpi yo karhi kwalaha even then hi kha hi continue vele okay. Yeah, even then I saw as you can see, even though you khoma without any issues, as you can see kwala. Leswi hi swi vonaka kwala, nga va na issue kwala. Ma swi vona mos video yi continue. Mi swi vona mos. That was it. Leswi i va tlherisa voko without any issues even then la yi vhika la hala I guess sa ila ku pfulela lo wa micini ku a kota ku cina la hi ku swi normal loko munhu a kha performa ku fika pfulela micini like a wu vuli ku ta cina like if you komisa hi ti actions so yi komba action yo misa lo a ta performa as you can see masho even loko se yi pfulela micini wa yena ku a cina lo hala lo a nghena ngo maybe i nghene at the wrong moment hi ku papa Rhulani a yi pfulela longo ku a ta cina even then ra fika nghena and micini wa yona so swi ka swi hlangana swilo kwala and stuff like that so hi kona la hi nga vona vele fika yi n'wi napa as you can see la yi nga n'wi ba yi n'wi chela hansi yi bakela as you can see yi n'wi ba titivala okay yeah exi nga ta zehleka u Master T leswi nga ndisa swo so papa Rhulani was wrong hi sweswo papa Rhulani was very wrong munhu loyi a nga pose any threat to him a nga zanga a n'wi ba yo fika a nghena a sungula ku cina that's it as you can see kwala yo fika nghena ala ku cina hi sweswo vhele engele yin'wana ni mixoni a hi kombisana ka hina ndi hosta nkarhi ku luwa security a ri ku zameni ku ta susa munhu luwa unfortunately a ri kule nyana but a ya kona and munhu luwa a nga pose any threat so a swi va swi nga ri fake ku papa Rhulani fike n'wi ba xibakele like that as if a yi kho ma yona mhaka leyi so hi leswo loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela loko mi ku cheka van'we a yi bimo chasa u tibiti nkarhi n'we hi fa nyika na ti-credit nyika ti-producer hi riff wa babiti mfana tlanga ti-10 June u twa fana swixirini twa cheka mama cheka